mun sang sanga tanga INP Mizo channel clear tu le ngai khatu zong zong te in zain chi bai kan bu ka chiu kan channel min lo ngai thak sak thina wangen in chunga kan lo me voin hi me ni som ni le paruk ninga ni ania khothlang lam chanchin kan ngai kha ho le don nia Russia chuan beipui thak chun zom ta zel Kiev le Kharkiv lam an lo cham nuin Russian force te chuan Donbas lama rilruan sorping ta khania nimen lam khan khopui poimo pathuman lak thu kan soi to a tuna Ukraine sipai te chuan Severodonetsk le Lysychansk te tanan lakho vea heng khopui panhi te hi an tlom huna chuan Donbas region hi Russia kuta za awm to don ti nani ber hi Luhansk regional governor Sarigai ta soidanin Lysychansk khopuya chuan police ten ruang hlom na an thoka ruang zale somnga zet chu mun khata an phum ani indo boruak azia om huna helai muna an phum te hi an du chuan an chung ten an phum thale theyanga police department lam chuan death certificate le chin chia na thatak an siam sak vekani Oleksiy Arestovich advisor to Ukraine president chuan Lysychansk le Severodonetsk lama hian Russian force te ral rel fu zoka an hlo tling chaumek Severodonetsk le Bakhmut phei hi chu an hual khum vek toa kan chan na sa hle don ni na lang ati het ilai hian Russian president Vladimir Putin chuan Russia in a opzui tak Ukraine mi ten Russian citizenship le passport ol sam takan siam theinan ruam manna asiam sakto ni enan soi Ukraine invasion chuan thalik mel amudon tamaya Russia hian hlok na em anei chuang lo sanction wangin Russian sumle pai dinhmun aniam chaklea Putin chuan dan thar tam taka duang chuak verenga ral thuam le sipai tam taka chan te no kha nan po hian sum hi amamo don chau ni na lang Russia hian sipai tam taka chan ti alan chian na pakhat chu nimin me ni som ni le panga khan Russian parliament chuan Russian military upper age limit kum upalam bithia asiam chu contractual tetan apai ta a heiwang hian sipai tanglai kum over wanga chol tur tam takha anla thok chun zom theidona sipai indai lo na asut kianan be seideu ni na langani European Union chuan meeting an nei le mange yin Russian oil boycott vekan tum thuan soi ma se kongtam taka Russia hian sanction tuar ma se oilero ala thal thle thomaya April thachung khan US dollar billion somni le pariat zet amua arei tualanga Russian oil market hi alien tualang ti arin omani Italy le Hungary chuan Russia in ceasefire apom theinan European Union chu mala thoi turin an normek Estonia Prime Minister Kaja Kallas chuan inremna le inka haikan du ani po inremna thu thlung thalo pom turin Ukraine hi barlui athiang lowang ti in Ukraine ma khuangai takin asoya Kaja Kallas chuan boina ti punlun kan hlo ai hian Russia ko ta chanvo tha kan pek hi a hlo om berzoka thilian thamlem lo anga kan ngai hian indona thlen le thina ni Russia du dan zom vek hi kan ti lo tur thilani Georgia Crimea le Donbas buaina tumthum zeta kan lo ti sual to a ti sual non itum lo teng u atibok sumlama kemin harsama se Vladimir Putin chuan akhwal tuite lom na tur ala siam sak theireng thomai nimin khan Putin chuan India rama tar chom na all age pension kan ti ang chi hi 10% zetin atipung le a tin minimum wage po 10% in akai sang le boka minimum wage omzia chu sarkar company private le corporation ten thok tu an roi te hi sarkarin hlo bithia asiam angin an roi turani a Putin chuan a sarkar malak na thar apuan rual hian thu soin sumhar satna zong hi Ukraine special operation wanga thleng vekanilo ati West ram te chunga Zelensky ha thinrimna hle soito angin Russia chuan beipui thlaka West ram ten Ukraine base seina anti hlo thling hlei theilova ral thuam ngenin Zelensky hi a khek ta fo maya
Russia la chuan dim doina tel mi lovin a bom reng mai boka mi puin an sepui ru tur tluk ani bermaya Ukraine president chu angoi theitalo Nizan Khan West ram te chunga alung oilo thu asai chuak ta Zelensky chuan international community chu Russia mak huat thlir lutukle Ukraine harsatna mudu mi lova apua indona top theinan Ukraine in ram atlawangai tia New York Times editorial Azia Khan Zelensky ati thinrim hle bokani West ram te chu anti tur tilova apua Ukraine chu Russia eizo turin an nuchiani ati bok Khovelin Ukraine ram du dana za sak theinan Ukraine hian at heina zonga manangai ram tam takin dictator sual mule tum ranin min dora Ukraine ta na thil tha chu an en liam mai zela hei hi ti to pangaya ni ati bok kan thopui ram te min tran puina kan mamo thil dang zong ain aral thuam kan mamo berani eng angral thuam po bithi azat omlo chakna khopa tam kan du Zelensky chuanati WHO chief atan China uite bok an mangle don ta COVID-19 hripuilen wanglaya World Health Organization chief Tedros Adhanom Ghebreyesus an China thop zia kha kan soifo maya soitur tam tak omzinga virus zirchian na in anglo tak an puan chu fo wangte China vaccine WHO in a approved dante China in WHO chief tham na pe nia soite kha alang sarvio mai khania COVID thrilen lai kha chon Tedros a thu le hla kha kan mutam khop mai Maini somni le pali khan United Nations nuaya risel na lama pol lian ber World Health Organization WHO chuan Director General Tur an thlang le a kumnga chunga WHO chief turin Tedros Adhanom Ghebreyesus bok khan ani le ni tuntuma WHO Director General atan hian midang khan theina chance a omlo hrim a chan chu candidate an omtlat lovani WHO a hian member Ramzale somruk omen Ramzale somngale pangate chuan Tedros hi an vote ani atling chiang hem hle mai mase maktak main aram Ethiopia palai chuan a vote ve mi lo thung WHO President Ahmed Roble Abdile chuan Djibouti atangin secret ballot vote manga WHO Director General khanna result hi puanga candidate dang an ommiu lo wangin formality dan zo fam kimna angin apuanga ni ber kumsomnga le pasari mi Tedros hi Ethiopia Health Minister Hlui ania ton riat anga hle ti riata COVID ripuin khovela ti buaya na thok thange a na thin lo ti lam chu han soi chiam tur kan threlova Ramzale somruk zinga Ramzale somngale pangai nan du ani chuan a tha thokhat ti a chiang veu mai ome thanun ani nu hian Tedros chuan World Health Assembly palai te ma thu soin tun kumnga lo thleng tura hian WHO chuan rigrum thil lo thleng thutatan WHO in buat saina tha ani theinan malak atuma tin WHO kaw peng rang te tun aya ti chak atum thua soibok Tedros chuan Ukraine invasion po soikain amit tui a farhil maya kumtam takliam ta a indo na le hileng kara anaw an sun thu te po a soilang boka Tedros chuan Ukraine atlo huna aril ru omdan soin Ukraine katlo khan no pangte ka muwa ril ruan khoi hle mai kum somnga kalta kan omdan chi khani in an na tor hi ka hethiama ka thin lunga afia hle ni arim ari le indo na thlim thla te ka mu khan tu chunga ma thleng lo se ti ka du ani atibok Tedros a than no na ni hi Germany le United States chuan rang takin lompoina thu an hlan ngal Botswana palai chuan African group ramsomli le pasari te ION Tedros hi lompuina a hlana Ethiopia palai chuan Botswana envoy thusoi hi African countries ramsomli le pasari te a huam vek lo thu in a chang le ve thungani kumsang ni le som pasari khan health researcher le minister Hlui Tedros hian WHO chief a cheltana Africa chul chuak hetiang dinhmun lua masaber ni in
African Union point hope nan lo peto bok University of Asmara atangin Bachelor of Biology azova Master of Science in Immunology of Infectious Diseases to University of London azo le University of Nottingham atangin PhD azo boka degree hi chu nei thahle ni Ebola hri hlo om takle COVID-19 kha ama kai hroina hnoya do thei kan ne WHO Director General anga kum khata asumlak lu hi US dollar nuai ni le sing thum le sang ko le zasari le somnga le pangavel ni in India poisa chuan nuai za le somriat vel anianga atlem cheveu lo don ani hi ole khati zong kha tuntuma international news le politics kanan ti chwa thei chunia atop thengamin lo ngai thak sakawangin ngai khatu zong zong te in chunga kan lo me